Enkranza Onsabeka no Ben Children's Park and a Sunyane Sono a regional hospital first gate in Shenimo and na Ubehu no ya dear biada or tuasia ewo. Sansona Sompa TV penny for say young country ya this year and ne muamushe yina se nonsense Sompa TV no unyan sheni ye and now numbers ya wumi ananka ebano. Asesa na se bibia techema onwa wadaroma ye de ye adwuma nsiefo e na won sesan ye kakra ba ya amana kwaba senti fache yen na ema obi melris kan ma sebe ya obetimi ahwe Sompa TV no ahwe ne ye ne nyina ya Sompa enya aketua pa Facebook no edi dwuma Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 no abo edi ahye eye search engine wo YouTube no so eye Sompa TV abefo online na so ye nam ho anu ani se wo www.sompaonline.com na yensem no watimi enya bi etie mosomfo oheneyire mame ekua yeboa esiama bronya no pay me na me mo di ahia me de ma no begu nsemi ho asawdi amama fe yenje brani adaje ensem ne sene esitie nyina no yentimi enfama mu ye hyansem na se ede afri tepa empotem ho na abonsua so enu ye kroba akoye bente papa wa hafo no north kroponi mu wa asante mantem ya wosubrani bi agemu agu ho ama ye ka sei adabe se duoson 70 ena chese ya mutu omunyina da agugu fama bi nso nchense ne na ne namba bi ne nipa nan wonom anto nemom wonom eprepra nam sayo so nte no wonimonyamfo Frederick Nyamecha wono ene assembly member ya ono ewo eyabonsua so abatuo bia ya wo Sompa kasefo ne bonkomo ema ensem no kofare bai se ne esisi ye ene ba bia bedroom pempen so ne nyina no wode mu nkyeremu ema ye Tama epitika create ni kai ntie tena famani sa shi ni for the day die ba sa na me ba ne na no ehye emu fa ni from so mo mra me nchen to mbe drum nchen de tie ni kukun ntie je se tu ni ko ti anti ya ni ho fie no kwan ntie me fa se me ko ti ho na me ba ni na ni ti wechi na me ba ni de opie ye ho se yan kan ho Sompa it's not a Ghana woman and from and some polish it in Ghana for her. And I the picture any PA in your call. Let's leave that PA in the proper center. And then I need a hano as well. Dear, when you phone, but you give me some more possibility. You should them what you know as a good so as you say. No so is the market price we no American so well. The million of is the name of say and she ane ebusia we ya rehosem ya esi ewo tepa abonsia so ye no hafo ano north kroponi mu asante mantem hasenum na aturenche mu aboafo nadmofo to America ko ho e ma ye ka se de ne manyina guna kwamu a wohwe na watimi ayo ne obetimi ede aboa temamufo yom so sebe ye obetimi efra hunhie ya empepen wonom etimi akomu no wona bi eto wonom no ena ye ne wonom ebo enkomo no afa ye mfiri wona ye nwremu ewo ensem foforo mo na wohwe His Excellency ye Rajon Dramani Mahama mampanyin bra obeso akofra mu san ye ewo general bosomi de atosonso ni mu a wo hye ne dwumadie ase no ebesine asofo ahodo na wobobo wondin ama vetting committee ne so atoto wano ahwehwe wonsem se bibia to ye dia na wa wo hu befi no watimi asomo ama bibia akoye e de ama e wodi bre ne ho na sane anema esitie no eyade a mpanyimfo bi nso so do wano atom bi kire se wo hwe Rajon Dramani Mahama amamra ne se fie naipe na ne mpre ne so obedi mampanye adwa no wobetimi atena so nam sayo so ntino wo hwe ne niema ne sane a esi kwone ne nhyehyeye no a wo kire se bibia eda kwan mu nipa mu ba ko ya wo kan sem wesei eye kane eye Tamale Central mrahebedwanin won monyafo inu safuseni ena wo kire se sane a ne masi kwone de na kwan mu a ena eda no ntino basobode ena wode be mamampanyin se
wana mamamra no so no ono anka san so sene wosi share bo ne manifesto nsem wo mu so betimi reset Ghana emfinhia nan no washa ase no nte no enipa ne dose na so akokoduro eni nketesie wo hwe sene wosi abo abaso awnya nwenta so wonhom no a na chese wo sefata se wode abasobode edema no yura inu safuseni ensemnie. It appears to me that John Dramani Mahama, the President of the Republic of Ghana, is so determined, is bold, and decisive. He knows he has 4 years, so he's choosing his ministers carefully, working within the constraints of the Constitution, dealing with huge numbers in Parliament, trying to recruit the best from Parliament who align the values or to his values and desire to leave a lasting legacy for this country. So when you have a president who is constrained by the number of years that he can be in office, the number of times that he can present himself for president, there is an invidious responsibility placed on him, joke with his appointments. In trying to fulfill his mandate against the background of the fact that the people of Ghana repose tremendous confidence in him to this size country, he has to choose carefully. And in choosing carefully, people will be disappointed. You know that in this country, many politicians have a filthy sense of entitlement. And so, NDC former dodo na wonim de wom rahebedwem nso wonam ntwa no so eyiyi yanimdefo ne wona ofise wone nani so ade hunu ne nyina da ekobenkromo na obeboa no ama nani so ade hunu atimi abem wo botaye mapaye owo edema Ghana fomfie nan no a wose abasobode e na yewura inu safuseni wono so ekasa edefa ho sa no na yewura yi kane no na wono ene soafo ya wohwe yensase eni mu adodode so ne kasa no wa manampem wada esentrefo pusu ni bisa ne se wo hwe ne ekoso ewo oboase ne importamo galamsefo eni asrafo efa eye angrogoda shante won concession ho a ede ba asem no obeka yewura yi se da bi enye se nipa bi fa manyoso se meka manyokuo we ho waba ba mu nti no meditumiyo anase by force me kwa akofa obi ade wose ebasa na entweye wose no ne ano ena eka boso na nka yie etimi toye so obema wonum concession bi se kroma na wo so didi so a waye no sa na se wode wa ho oden no wakaka bensem ekwa akofa obi ade de wose entweye. Even now, as the Minister of Lands and Natural, we have said that concessionaires who were not, who had fallow land could give those fallow lands to legal small-scale miners and federal participation rights. It's an impunity that we condemn and abhor. But that's participation. Because of the financiers, until they started introducing heavy machinery, we're only mining surfacely. So if you are going to do surface mining, concession holders can still do underground mining because you can't get there. And when I see people that tunnels and connected the shafts, and I went there and saw it, it's not about politics. The people who went there, it's unfortunate that they were killed. And I have another concern. We have said as a country that we cannot justify the participation of state institutional mechanisms or agencies in the protection of private property. And so if we give a consent, oye kane tamale central mrashebedwani na wasaya soafo ya yansa senimu adodode so no na oteso brebia etwem yewura inu safuseni ene ni din yeto mu akoyenim na yewura mu ewo yedua bema Captain Smart ene central ni obi enimu no asemu a wobeka no to da bia na nipa bi eboje ne so yoyoyo na wode na ekwa animu na wo kyerese ne nsem na wo ka no eto da bia nsem ne die wu eto da bia ehye kutupa ema emebunu titiro ni nipa bi efa sa nsem ne so no wode won ho akohye ne ema bi ebewi akire no sa wanhwere won kra na de wonum akwakoto fenemu na eno na executive secretary metre for penny edema National Media Commission ena wo kyerese asemu a ekoso no kura wadwe hu a wonte ase o eni pampimpi bebro so otwe hu nwi ena watwere klata tentente bia nanti aba won makache wo office wo ede abeto manim sa wonse bibi pebi ya abawom ense ye wura Captain Smart na so na se wo muntimi nya bibi afa ho no se da bi enya wonoma se ni amemu otia na woni di so ekuo bia so so wona mamra ewo na National Media Commission no wonom so ehye National Communication Authority ase eno ti no ade ne basa na nkwafo de complaints basa no a na wonom so apia so te se dame no na wode akwakoto NCA fo nso na so no ene wanwa pa se besi ne
ensi empanyimfo hunu bone biada yenua bema Captain Smart wo ye e won nsenkeka wo chesa nanse obo asekura de esi hwei ne kasa bia wo kan ye ene no eben kakra ene nam so a sa wo ye nenu esi ye yewura George Sapon yenkwotie nsam a wo kan e de fa yenua bema Captain Smart. I have two quick comments. Number one is directly on your question of what has the enemy. With respect to the particular presenter we have issued a number of warnings to the station. This is the same presenter who said that the Western Regional Minister, he made statement implying that the Western Regional Minister is stupid, ignoring politics. We cautioned and cautioned the decision. The management said they saw nothing wrong with what he was doing. It is the same presenter who wished that Nana Ujo will be killed, chairman of the Council of State. We cautioned management of the station once again. He said they saw nothing wrong with what he was doing. It is the same presenter who called the Chief of Defense Staff and the General of the Ghana Armed Forces. He's the same presenter who insulted the people of Turkey to the point that they had to perform rituals declaring him a man on guard. The management of the station said they see nothing wrong with all these issues. So we stepped the matter up to the board and said if management is thinking at the level bo wonu mudin ene ayampia ya chese enua be ma Captain Smart watoto de ama wonom se wo hwese enkana no to serebo akrampo no wo betimi ahwe ne nkwa na se wawu kura nkeye se hwi wana se Western region so minister ya ho so se oye very stupid and se wagimi pa wonim nyansa te se no den fo no just ensem na no odin ena chese wo se wemu nyina nsiefo ehun fonso bia asem o yewura George ena eden sem we senso etimi etu edwa no afei yewramu ewobono mantem wenchi kroponi mu ena yakwa akodro na nsan yada na asante mantem asenom kropon eni krobata ne mensini bedwa no akrache ne rabafo no yakasa obi a opese odi bia na ne na ye veto ne ahwese bibia betimi akoya yakasai edru bro mantam na wanchi kroponi mu no yese monfa monkrata mra wa opese wudi MC ye no yese nipa nso so wodale wo mu nipa makomakodu emema nso ema miensa eno mo se yenso ye dibia eye ye betimi aye adwuma nti wasa won hwene so yi wanim ede won krata akọ na no ena constituency chairman NDC amanyoko no wanchi yewura Soma Mohammed do na furniture Mandela yane na twetwe nkomo ebisa no sane niema esiko ewo MCE adwade ne ho nipa mo abegina mo ba mo ga ta so pe MCE na mo nipa du na nipa du no emma me sane wo ina me ma so nipa mo de krata abalo no nipa du ni mo na wo NDC ya ni nanka wosenka yene ayatna sihananka yini pamiensa nanka edeko base nipa no buru so no mo buru miensa no so a na o se do mo correge na ye kwa interview ho no nti ko yesa ni ya na ye yimu miensa e do mo ko nkrai sa miensa na ebehwe mo yi ba ko na ye de be ma wachimai ne me hu ha fro mo nyina ne se ni obi ade no nkrata ba ya me ji no ofeso Betini wo animuna muso se man kasi dimfa no krata anya den emfa nkofi magini nyina bomu no o so mu se o mu ni pattern no so no ba ko na ere emfa ko ebenya kunya no ti se ba kunya obi afa kuma pante chire na bibia so ntimi nkoso wei eye constituency chairman ya wono wanchi bro mantamo woni monyafo asoma ena yetie no na ohwe constituency secretary ya wo Onmonyafo Suleiman na Ahasa Opebi Onmonyafo Kwabena Adokani assembly member wa wisa ya wasa ye executive member ewo eye ekuoni mu no no so ka ho treasurer eye Gloria Opoku Jemfi osu Opebi afei deputy constituency secretary Yakubu Otman enso ewo mu bi Simon Dabuo
disciplinary committee member no so pe bi na assembly member ya ono so ewobo adan onimonyafo Salamatu Adam nipa ni bika ho na wonom se MC Yedwano wanchi wonum nyina nya obetimi edie na obrempon akwasi jima se wodo wani kyeremu ewo sehwi apenkrom na nanom atankonwa bedwano a wono ene abakoma hene ya wo woden sama to mabuna nim se wo meyi dache no ehye wonom nsa sempanyi won to san ya na ekọ mabunu diem won ani soso eyiyira ya na ekọ mabunu diem sada esan se wonom na ebeje mpanyimfo tata wa bla won panyi fiem no wani so ayo mukusukuku enam sayo sunti wa hye wonom se mo nsoro ma wonom emohu won sinketenya nweta so wohom eni akokoduro na wonom timi fa manwosem no emata wonom sense wiase bibia no se aye amanwo na wontimi fa won ho nyim bi sebe ya dache no enchiri ma ya ewo ho no wo benya nti ni atwotwo rofo amo abehye ne kama ede ama atoye mantamfo nana ene yama ne boni ya won potem ho ene twetwe enkomo yenko na obremponsam no yentie bi nana mpanyinfo nyina kakra metafa politics ni mo no ene sesh the politics enya de bonne na koya kubefa so abeno ene ma adia no abaya de bonne eno so no aye woni padua no na ma adia no woni ye na ma adia no abaya de bonne ye ka politics ya papa inti aka meta tire mi maburu se ye nyere yo suku ya ye kunya ye ko ni biye ye ko ni biye se ye de boa ye manfo ene ye timamfo ni kumfo ene titro kana haina inti so ye babu na sa do so politics ma tu se ye na ye bia wo ko bia so yo ko ifwa umika yo mo na tiem na he kwa mo so mo yo mo ne ma papa e wo na wafa na wo so ode abo obra the se politics de e ya de papa politics e o bia o ye politics o nya de bod abusuani pa yete nenken wono ne abenkrom traditional council wona na obrempon akwasi jima na wane enuabe mo obrempon kwa me yeboa ena ebo nkomo ya otu bi ede ema ne yen na yeramo akonsemfo from ansana no otu asetwetwen wona akokomo ewo ho ana woso wonan mu wote ye wankasa won free usisi echi wa homa no anan 3 years ahofa otu ase ebesi unamro mo mesro ya obia da ba besom bia se ateka yade no ebetimi aye bia bomoden at 21st clinic na fo wani kire ho ne yentu ase fama ye massaging ewo ho yade bia da hawo se fibroid so na ehwe overseas afọ radio nche wokomase announce beka no owo bo ase osunyane tachiman kranza sunyane enkrabata no eye bese edunum ni echire wo 0540 311 311 0540 311 311 na yaje wo so na senia misika ya no se wo TV no Sompa TV ne meya Sompa mpanyimfo se enkancho se ma obi onim nimde ewo risk an ne ho decoder no me risk an ma na bibia so entimi nkoye na hweyen ne tie nsempa na wanya aketua panso de afri mu afei ye kwaye nem na nsanyada emse na watwi we ya na na ye de beto monim se wode wani kiremu ewo eye efutu a de wogina mu se wo pray mrahye bedwa konwa no wo ho wendi si amanyoko ni dim no eye rua Dr. James Kofi Anan wenye adwanu ani na no na senia amemmo ya His Excellency John Dramani Mahama wo bo ne senia wo yi na points no asa wa ukogina bia wantimi anwen no wafa no ama odibrebi na no na mabunu ya won mo opportunity 20 mana wonom ya chita former Dr. James Anan wonom chesa se ye rane ya kechira ban na dada wo mo ni din eno nto mu de adesre to ye rato force so na wade amane mampanyi sa da Roma wonhwe na ye ra Dr. James Anan wo ma ne dibreni bi na wontimi ni na bibia so nkoye na enu no mo anya abotre kwosese ne ma wo mu party office emma chesensem na gentle ha ne ade ye ra James Kofi Anan ababonten akaseti asane yoye esu ene bambone na chitafo ni bi ekoye no wase no onim ho hwe ne ho kura pomfa ne ntino matoto party office nim no mo netia wate ya ne so mo koye nsantwerefo nchiemu wate ya ne se basabasa yesi wonte de course one de entwe ye Dr.
ne nsɛm wɔde maa yɛ nie. And the more the better I say, go to the shop, go to the shop, go to Monday, I was not in the hospital, but I had to take the so I went out. Now, I didn't come back to the hospital. It was on Wednesday, and I had to go back because I had I didn't know that time. Friday, Thursday, I don't know the Friday. There's a information there. Also, Abusia, ne okasa Dr. James Kofi Anan efutu NDC parliamentary candidate ena yetie no nti wakasa tia samrante kwa no ene maba wa won ne yo yesu no bambo ne no koda na de chehye niema ewo party office wono na yenwura mu ewo akansie mu ensemu ansana no quarter hinka ma ya na se wo Germany wotonkra bada bia na ne kunsu kodwo krompiaga so wo share live Pedro wa Madina Cruz ya dase ena eye Baba Mohammed Obuase enso hwe ya lo sen be na wo say I came in peace Captain Smart de no bia suru no eno ntina as wo muntimi nka na asem no mo amaba YouTube nyina ne Facebook nkan ne nyina so ye beda mo ase na ye hwe na eye GPL no senia enema esi ekwo match week 18 enroda games ni bi etocha Accra Lions omune media mafo ena ekohia mu ewo University of Ghana Stadium edreche na Accra Lions omosema bade amonye ekomeko ena wonom edema wonom to atena ba ko a media mafo entimi ansimu adabrak ene games no say ene betoto 3 p.m. exactly ene ni nyina ebeba sokro bia reference ante kotokometema kuma pima beba wonom bet na fie no mu Kala United for Ede Abo ni Beche United and Nations FC Diane Beba so Bekum Chelsea Golden City Park Vision FC for beto wonom ama wonom Diane timi atoja House of Lions on so and Adriana Stars Diano ebetimi ashesha so Holy Stars and House of Folk and na Edebebo ni Legon Citizens so any BB any Gold Stars for Diano ebetimi ashesha so Samatters ebetine fie ama Dreams FC for abeto wonom amode agengam so Young Apostles on so any insuatrema Diano ebetimi abaso na chese sane ne masiko ewo eye Ghana Premier League match week 18 ni mono ena yede amamu no yenwramwan ewo EPL ni mo na sane anema esi ekono yentimi emfa mamu week 23 ena ye womwen yenhwe ene anase nwa da bomb of wonom ene Nottingham Forest for ena ede eboani Brighton for ana womode no kowie bomb of share 5 ena Nottingham Forest so antimi antibi wo Brighton trefie ema Everton beto atena ba ko editia no Liverpool mo share makoma nine editia Abswick ema wonom timu ba ko Southampton so etena fie eto atena ba ko Newcastle for ebe share wonom miensa ewo Wolves 0 Arsenal 1 Manchester City 3 Chelsea 1 eno ene senia ne masitoja enrada ewo EPL ni mu na ene Crystal Palace 2 p.m. wonom ne Brentford de behihye so Tottenham so brekwa no ne Leicester de no ebetimi atoja Aston Villa 4:30 p.m. wonom ne Western United ena ebetimi ede wonom de no aboso Fulham so 7 p.m. exactly no ne Man U de no ehihye so na Chelsea sane ne City no ewo eye EPL no yemfa we say entwato Spanish La Liga no na sane ne Mexico ye enura Mallorca etna fie ema Ribetis for ebetwa wonum ekomeka ba komantimi ansima da braka
Atletico Madrid 1, Villarreal 1, Sevilla 1, Espanyol 1, Real Valladolid, and so Tenefema Real Madrid 4, Ebecha 1, Kamiensa 1 mentimi anyahoshe, and Rayo Vallecano 1 p.m. exactly 1 Girona, Ediano Ebeba so Sansona Real Sociedad 3:15 omune gatefe diano so ebetoja ama Athletic Club on so 5:30 p.m. omune Leganis diano etimi aboso di obecho to ewo ene games ni mono eye Barcelona wonum ne Valencia 8 p.m. wonum so diano ebetimi ahihye so ebusia hasenom na ebrebe makwan ama nopa no siabrem kase no yede ni nyina da esie mame na be masafo kantanka se wono ene me sports manager wo fia wono anesa hwe so